Analapa Tourism Rosyad Luar na kapag natin kada export to binawa. Morning, sir. Good morning and welcome. Panalapa Amadi Panalapi at Udayana attend following sings March past contingent sings those runners sing Puna Lucky Architects Therapy Lucky Organizing Inviting the Ramanaba Sing Jani Anjing Panana host of Pituna Pana mari kasi wama kokha haiduna wangren pana majing pana In the opening ceremony of Citizens Club 56th Annual Sports Festival 2026. Adoni pana khokha election dinaba election jani pana lakto madi pana lakina khokha election kada Yang simbinana Madising Jari Club ki volunteers na Analapa Tourism Rosyad Luar na kapag natin kada export to binawa. Hi Jari. We welcome White Riding CSA has a 56 annual sports festival of citizens and the finishing point will be Citizens Club Ground. Jose Wahasi kinopok tu pasal tu election The coming Panalapa is Kanjing Panalapa and Panalapa is Sri Asambol Naibal Maitai. By releasing the Lodena, Panamani Maki, Tos Runner Singh, Soidana, Maynagi, Paujil Putuna, Lengsilakagani. Club. Simkesta, Lengyan P. Bukit Kutong Tambigre, Kai Kunusan Ba, Secretary. Respected Secretaries, Honorary Chief Host, MLA Thangjamuk Arun Kumar, Wangkai Assembly Constituency, Representation of Bukit and Lenyanfi. Honorary President of the Citizen Club, representing Lenyanfi and Strong. Chief Host Madi President na Panalako Panalapi Singda
लेंयान पी अमदी बुकेट खुदोल तोबिगनी कुमसी सही सिकी वांग्रेन पाना की पाना लापा of Citizens Club and the President of today's function is honoring and feliciting NNP roses and bouquets to the four Paralapas, Wangbre Para, Namoza, Pigari District, Marjini Para, Panalapa, Feroza, Roshan Ruma, Kaudru Para, Panalapa, Wangre Carter, and Tangzin Para, Asangin Naiba Mute Panalapa. Horomasi Hoji Pana Lapa di Pana Lapi Sinda Pana Lengyang Amadi Lagi Kutuno Ikai Kumusar Basike Amadi Sip Host na Club ki Citizens Club ki President na Loy Bigina Lengyang Amadi Lagi Kutuno Tapiri Masih Loy Baga Pana Lapa Amadi Pana Lapi Sinda Amang Jadi Sebenarnya Lapa Pana ki Piso Sing Pana की कोई चिंगासी कुतुब तबक थोरो पांतुक कने वांग्रे पाना की ममांग सही के पाना लापो अभिरवा की इराबत सिना कुछ सही की वांग्रे पाना की पाना लापी के बाद आउसन विज्ञान नीदा कोई कुतुब तबक कने अदुगा मार्जिन पाना की ममांग सही के पाना लापी के बाद पाना लापो सिंदा अमदि पाना लापी सिंदा Panagi upa Lengyan abadi Lagi kutol tampil ba Kay kumasal ba si case amadi si boss adu gawin na club president mo organizing committee ki mai kay di ako kana Wang Wan Gre, paling ang udah dre. Sana ko may opposite panalapos nila panagi kuye pigana panalapos ni thawai api Sik host madi president ko ka volunteers nila escort to be the Now, respected Sri Losi Diko, Honorable Deputy Chief Minister, Manipur, Sri Losi Diko. Pana lapa ka loy na pana lapi singsu pana kiral singkatan na bagi mana galing sing directly lasige pana lapa Wangpren Panagi Pana Lapi Kai Kunasari Namoism Obi Sakita Devi Marjing Panagi Pana Lapi Obi Kai Kunasari Mailoism Obi Bizu Lingombam Kobru Panagi Pana Lapi Obi Kai Kunasari Wangpren Obi Babita Devi Adugulena Hangjing Panagi Pana Lapi Obi Kai Kunasari Mijing Makada Nasigi Hangi Togolasi Tobiri Yang ke taruk suba annual sports festival ki tiral asi club ki tiral nai kai commissary pasif ke Sri Losi Diko Honorable Deputy Chief Minister of Manipur aduga pana ki tiral singket piniba namoism bigyani di Wangpren Pana Heroism Rosen Luang Marjing Pana Wangkai Mayor Carter Singh Obru Pana amasung Asangbup Lai Bamitai Nanjing Pana Pana Lapa Marina Pana Lapi Singh Losi Diko, Honorable Deputy Chief Minister, Manipur, along with Chief Host Sri Thangzam Arun Kumar, Honorable MLA Wangkai Assembly Constituency, and President Sri Naurem Mahendra. March past contingent Singh Yokshin Laklagani Today is after Masna. Citizens Club की opening ceremony होती है उनको खुद मोबाइल में काबिना भी दिलावा Citizens Club की राउंड का एंट्री जितना अब तो बतौता लोग भी बा
Kaya kanina MTEC amadi ISDBG Sininausumbo Citizens Club Organizing Committee Howzit March Past Contingency Lamparad ko na then single na sila pa ko'y ubak pangle community hall mamangga sila Ada pagtulong ng 17 unit na ahan ba March Party Pagul Pado na Pagul sa Sarap ng Tubi ni ang bayakay sa Sarap Pagul ahan ba Pagul Panadi may napay si Sige March Party contingent na ahan ba kung naglaki at ulo na natin sa Batang datang grupa lagi, may lagi, tangko na, salutin desa, salut sauri. Contingency Wangred Pana. Wangred Pana que me la país si me saluti pesa salut Saudi. Lapilapat karena uji konsulatro yang berkata may lagi contingency ngabili Wangred Pana Anjing Pana amadi Majin Pana di may la país si lapilapat da konsulate adu gabena women homeguard ki Ben Katina Lapata Yosilaki President Naunet Mahendra Singh. Okay, salutin desa. Jorok ko na salut tauri ba kongkru Anjing Pana. Anjing Pana ki Mayu Singhi March Past Contingent Singa Salutin Besa Salut Tauri.
Siba March Past Contingent, Wangren Pana. Houses Turkey ground Wangren Pana की मायरू सिटी March Past Contingent सिंगा. Seluting Pesa, Seluting Tony. Welcome, Wangren Pana की मायरू सिटी March Past Contingent. अभी बताइए ना, दीजिए. The March Past contingent is Wangren Pana and accompanied is video in Malkis. Houses Seluting Pesa ना सच्ची लगना Selut Tony बा. Kaugru Pana की मायरू सिटी. Kaugru Pana. Turun pala mga kalisan! Sandal! Martin Pana की मायरू सिंह ना Seluting Pesa, Selut Tony. Masih pala kalisan! Sandal! लंबा से लगली असिगी मैरा मैसिंग असे पुरक्तुना क्लब की लंबा कसिदा असिदगी हौगदोरिबा याखै ग तरुक लक सुबाय एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल असिगी मैरा सुगत पिगदबा ममांगी सहीदा बेस्ट एथलीट ताक्रबा पाना अनिमकी नुपा मचा मसुंग नुपी मचा अनिगी बेस्ट एथलीट and March of Thanjing Pana Best Athlete 53rd Annual Sports Festival aduga loinana I Vidyalakshmi of Wangren Pana Best Athlete Girls 53rd Annual Sports Festival hariba Pana ani sigi Best Athlete singna hojik maira chukat pikre ima thari madagi porapa maira maising asina kunsigi Panamani Maki, Claire Singh, Lampata, Lexi Late, Adugaloida Nahusi, all taking Lokadori, or taking Lokadaba, athlete. Miss Rare is to take part in the 56th Annual Sports Festival 2026 of Citizens Club in a true spirit of sportsmanship. Respecting the rules and regulations of the game for the glory of in Lekai. Howsik, all taking Lopi Day, all taking Lopi showcase na Yakai Gataruk Sube Annual Sports Festival si Declare Tobegani, open Tawriana Declare Tobegani, Declare him Tobaga. The volunteers in the Lakers, Popular Harakani Adula, Tindiriba, Chilina Singa, Pakati than a Baning Singari. Managing Director, Mitai Construction Private Limited, is Racing Sumum Aswak Mitai, Housing, Basic Direct. The 56th Annual Sports Festival of 2026 of the Citizens Club. Thank you. By Kumsariba, Deputy Chief Minister.
guest of honor, si Sports. Pasok Pinegi, Kenya Amati, Joseph Chibol, Kapila Bawal volunteers sila Kenya Amati, Joseph Chibol, Kapila. Presidents and police and all the organizing committee, aduga koy respectable koy special invitees on the dais and out the dais, aduga himayan, and then most importantly the participants and the boys and girls, beautiful boys and girls. I want to congratulate all of you for actively participating in this kind of beautiful festival and sports. Manipur is a very, very beautiful state. Sila koy family je tauri me amjo. Adi itang lai ro. Award budget will be here in Manila. Kapag lebih juga kaya besar besar. Sports mari lena lupa lakh ama donate tapi nak kita dapat. Kaya kita terus kes kita na organizing committee ni mai mai dekha na bahut se bahut bahut person se kes kita dapat tapi dapat kita. STV cameraman je, हमारा अपने त्यागी चिनाव सिंह अंगपनी मणिपुर से हौजी नसिगी स्पोर्ट्स होकोपसिदा अखोई उबो फंगिबा अखोई लैरिबा कल्चर की एक्टिविटी से अलग मते वांगरे हौजी नाकी ममांगा आइगा चीफ गेस्ट ने लेबिरंबा अखोई ऑनरेबल सर दिखोगा फमगा वारी साबदा मासु अमनना मादे हान नु बिसम याव जाने अखोई लैरिबा कल्चर से मा अमनना हायरने असरन सुमाई सुमाई तोबनो कल्चर से आई नहांगे उदबे यावनि सिदेना मादमे हायरने runners of Taba Panasi Namkia Samut of your runners of Taba Pana Panjing Pana Aduna I consolation prize Lautogadi winners automatically Kangradi Aduna consolation prizes now jingida ay winner dum lauk charage madudi winner se nam expect obio winner is margin pana aina hi lauk charaba sina open gi mas class kini home sudo position da lebi Sri Wangren Pana ani shuba position da lebi Sri Tangjing Pana juga winner na prize ang panagadore winner na margin pana
Sina Mera Paibigi Mas Paskini Hangjing Pana Ani Super Position Marting Pana Aduga winner Mera Paibigi Mas Paskiba winner Dugi Team Duna Wangbrem Pana. Thank you, sir. Now, respected Sir Sri Thangjam Anil Kumar, Honorable MLA, Wangkok Assembly Constituency, Chief Host of the opening ceremony of the 56th Annual Sports Festival 2026 Citizen Club has been declared the Cleanliness and Beautification Competition known as MLA Trophy, March Pass, Open Competition, and Myra Bagi. You had lighting me, Sembi, Anigi Mapunda, Hamoy Sona, Hamoy Loinana, Nasigitama, Nasigi, Poromasida Pangtu, Pada, Sibgiski Pumpum Langa, Lensing Vidamba, Sri Lucy Iko, Honorable. Sana Putol Kabinaba, Medal of Putol Kabinaba, Lusinjari, Muktadi, bronze medalist in Sub-Junior National 2025 held at Prayagraj, UP. Muktadi, Howji Muktadi, Matanda Kamai Nansiam Cleo Romai, gold on balancing beam, silver on floor exercise National School Games 2026, LL Kolkata. Matanga, Maliani Konsum, Mahakna Pankiba, bronze medalist National Games 2025 held at Dehradun. Maliani Konsum. Now, Maliani Konsum receiving medal from our chief host, respected Thangjam Arun Kumar, bronze medalist National Games 2025 held at Dehradun. Matanga Kausinjari, RK Thoitoile Pichanu, silver medalist National Games 2025 held at Dehradun, Uttarakhand, and gold medalist National Championship 2025 held at Kerala, Aduga qualified for Suzuki World Cup 2026, Tokyo, Japan.